Amerika yarimbaguye Iran. Amerika yarimbaguye Iran bose barikanga benshi bavuga ko imutsa none ibikorwa bya Amerika biteye ubwoba. Amerika ko yarimbaguye Iran n'ubwabyo n'ibintu bigaragara ko ndetse intambara ishobora gukara cyane igahindura isura ndetse n'uburyo burunwagamo. Ibi ngibi byatebwa benshi babibonye. Leta zimwe za Amerika kandi zagaje ibitero bikomeye cyane kuri Iran mu rukerera. Tarya mu 22 Kamena 2025 President Donald Trump kandi yatangaje ko ibitero byibasiye ahantu ndetse hatatu hingenzi hakorerwaga intwaro kirimbuzi nuclear harimo na Tanzi, Esfan ndetse na Fordo. Yemeje kandi ko intego zari zitangajwe ndetse zinagamijwe ari kugira ngo basenye ibi bigo bikomeye kandi zose ngo zagezweho. Donald Trump yagize ati bagomba kandi abayobozi ba Iran kuyoboka inzira y'ibiganiro cyangwa y'amahoro cyangwa bakongera kuraswaho. Aya magambo kandi ye agaragaza ubutumwa bwumvikana. Iran kandi ifite amahitamo abiri gusa, amahoro cyangwa gusubirwamo ndetse n'ibitero bya Amerika kurimburwa nyine. Ni ibitero kandi bibaye mu gihe intambara hagati ya Amerika na Iran iri maze iminsi iri mu majwi no mu bikorwa. Kuva Amerika kandi yashyigikira Israel ndetse mu ntambara iruka kandi gutangizwa na leta ya Kisilamu. Ibintu kandi byakomeje kuzamba mu buryo ndetse hatangiye ibikorwa bya gisirikare bifatika. Ariko Iran ntiyatuje dore ko yasubira inyuma ikajya kurimbagura Israel ndetse ikabishyiramo imbaraga nyinshi ikihorera. Nabyo uraza kumenya muri kiganiro. Amakuru dukesha Reuters ivuga ko mu gutera Iran kandi ivashwe cyane cyane indege z'intambara za Amerika zizwi nka B2 bombers. Izikunze kandi kwivashwe cyane cyane mu bikorwa bidasanzwe byo mu kirere. Izi ndege kandi zagaragaye zihaguruka mu mpera z'icyumweru kishize ziturutse kandi ahantu hatazwi. Ibyo kandi ari ku butaka bwa Amerika cyangwa ku cyambu cya gisirikare kiri mu gace ka Persian Gulf. President kandi Trump yatangaje ko kugeza ubu ngubu izi ndege zitasubira muri Amerika none hangaho ko zifite iyindi mirwano ndetse zigomba gukora niba ngombwa. Gusa ariko none n'abatangaje ko indege ngo zaba ziri gusubira inyuma ndetse zisubira muri Amerika kuko zaje akazi kazo. Igaragazaho kandi zishobora kandi gukomeza ibikorwa byazo mu bihe baye ngombwa. Nyuma kandi y'ibitero hari makuru avuga ko abadiplomate ba Amerika begereye Iran basobanurira ndetse ko intego atari uguhindura ubutegetsi ahubwo ari ugutanga ubutumwa bugaragaza ubushobozi bwa Amerika n'ubushake kandi bwo gukumira ndetse iterambere rya programme ya kirimbuzi ya Iran yo gushaka gukora ibisasu kirimbuzi. Sibyo cyako yakorero nyuma y'uko byose bibaye Amerika maze kurimbura Iran nayo yasigiye guhindukira irinda Yihoreye kuri Israel Irimbura. Mu masaha make kandi yakurikiyeho Iran ntiyicaye ubusa ahubwo mu gicuku cyane cyo kuri uyu munsi yahise igaye ibitero bikomeye cyane ku butaka bwa Israel byibasira cyane cyane Tel Aviv, Haifa ndetse na Ashdod. Bifashwe cyane cyane misile za balistike na za drone ndetse za kamikaze ndetse kandi na cruise missile. Minisiteri kandi ingabo ya Israel yemeje ko ibyo bitero byakomerekeje abaturage 27 harimo batandatu barembye ndetse kandi bigatwika ibikorwa remezo birimo ndetse station z'amashanyarazi n'ibitero bisa nkaho byabwa hano hakomeye ku bitaro ndetse by'abaturage i Haifa. Iran kandi yavuze ko ibyo bitero byari igice cya mbere kihorera ndetse ritangiye kandi ko izakomeza kugaba ibitero kugeza Amerika n'abambari bayo bagarutse ndetse bakabasha kumenya ko batagomba kumenyera Iran. Netanyahu ati rwose turabashimira rwose dushimira Amerika bikomeye. Mu ijambo ndetse ijambo ryageje ku baturage be Minisitiri w'Intebe Israel Benjamin Netanyahu yashimiye Perezida Trump ku bufatanye yihuse n'ubushobozi kandi n'ubutwari yagaragaje. Perezida Trump yagaragaje ko isi itarebera gusa ibitero by'iterabwoba twongeye kandi kugira inshuti ya nyayo. Trump kandi ni umurinzi wa demokarasi n'ituze ry'isi. Yongeyeho kandi Israel ihagaze ndetse yiteguye gukorana na Amerika kugeza Iran ikuyeho burundu ubushobozi kandi n'ubushobozi bwo gutera igisa n'icyago cy'intwaro kirimbuzi. Ndetse yavuye ku munsi wa none Uburusiya bwahise butangaza nabwo ko niba ngombwa ko burinjira mu ntambara kandi butare bubwirebere ibyo byose ngo biba. Benshi bavuga ko imutsa none Uburusiya nabwo ari ikintu gikomeye cyane bagomba kwitondera. Inzego kandi za gisirikare za Amerika zakomeje guhagurutsa izindi ndege zirimo B2 Spirit bombers, indege kandi zifite ubushobozi bwo gutwara ibisasu kirimbuzi n'ibindi bikomeye, F-35 Writing 2 ndetse n'indege kandi zikomeye cyane zuje kandi izindi ndege gukora ibikorwa byo mu kirere harimo kurinda ibisasu. Bivuze ko izi ndege za F-35 zibasha gutuma nta gisasu kiraswa ku butaka zikabasha kugihanura. Hari indege kandi za RQ-170 Sentinel drone kandi zo kuneka zifite kandi ubushobozi bwo gutahura ndetse ibanga ku butaka bw'umwanzi yewe hasi ndetse bikomeye cyane. Gusa benshi bati ubwoba ni bwose.
iyi ntambara iraza kurangira gute. Ubutumwa kandi bwa gisirikare bisa nkaho ari ikintu kigaragazwa muri iri sesengura ryagiye rikorwa namwe basenguzi. Ibitero kandi bigaragarira buri wese ku ntangiriro y'intambara, ndetse yisumbuye kuba rero Amerika yarafashe icyemezo cyo gutera ahantu hakorerwa intwaro kirimbuzi, bisobanuye ko idashaka ko Iran ikomeza guteza imbere iyi gahunda. Indi sesengura bakoze ndetse abasenguzi bagaragaza ko impamvu y'intambara ibikorwa kandi birashimangira ko Amerika yahagurutse ku buryo bweruye ndetse Israel mu ntambara, ndetse ko igaba ndetse ikaba ishaka gutumira Iran imbere yuko igera ku bushobozi bwo gukora igisasu kimbuzi, bakaza bagabanza bagahangana ikayirimbagura. Nubwo kandi habaye ibitero bikomeye cyane, Amerika iracyifuza ko hari inzira ibiganiro. Ubutumwa kandi bwo kohereza abadiplomate ukwerekana ko hari gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Iran bitari byo, ahubwo ko ari uguhaguruka ndetse no gutuma hahereza igitutu kugira ngo Iran isubire ku meza y'amasezerano. Perezida kandi Trump yongeyeho ko kugaragaza uburyo akoresha imbaraga kandi nk'igikoresho cya politike mpuzamahanga imvugo ye, kandi bazongera kuvuga ko batajya mu biganiro bazaraswa. Agaragaza imvugo kandi idasubira inyuma mu bijyanye no kurwanya Iran cyangwa se kuyimbagura. Akari kandi ka Middle East kagiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane by'intambara zishobora kandi gukurura cyane ibindi bihugu nka Syria, Lebanon ndetse no kuzagenda kuri Hezbollah n'ibihugu bitandukanye birimo ndetse n'ibihugu nk'Uburusiya. Nyuma y'ibyo byose rero Amerika yakoze, Iran ntiyatinze gusubiza. Yagize ati rwose ntabwo tuzigera nimwe tujya mu biganiro na Amerika, murabeshyira ubusa ntitujya mu biganiro namwe, turabwira ko tugiye kurimbagura Israel ikabyishyira ibyo mwakoze byose. Ntabwo twajya mu biganiro n'abantu bashaka kuturimbura, ntibizashoboka rwose. Amerika ivuga kandi kwihangana ko bajya mu biganiro bigoye, gusa bavuga ko Amerika nibatajya mu biganiro ndetse na Israel bazabarimbagura n'ubundi bakarangira. Ariko nanone Uburusiya buvuga ko babona bikomeye bazajya mu ntambara, ubwo bazaba ari intambara hagati ya Amerika n'Uburusiya. Intambara isaba kuzaba ndetse intambara izaba ibayeho mu mateka y'isi ikomeye ndetse y'akasamutwe. Benshi bati ibi bintu biteye ubwoba, gusa uko kigaragaza nuko nabibonera hafi avuga ko intambara nubwo ikomeje kugenda ijya mbere, ndetse yakubwira yuko uyu munsi wa none Iran nayo yatangiye kurasa, gusa byabaye nyuma yuko Amerika ikoze Iran yari Irimbura Israel ngo zero no dome nta kintu zakoze. Iron Dome rwose ikigaragara nuko kugira ngo zijye guhagarika ibisasu bya ballistic bya Iran byagoranye ku buryo umunsi wa none Iran uburyo iri kurimbura Israel n'umujinya mwinshi nko kwihura gukomeye cyane ndetse ku gisirikare cya Israel, ndetse n'uburyo Amerika yakoze bigaragara ko intambara zize kurangira. Iran yashinze ndetse iryinyo kuri ndivuga ko na Amerika niba ngombwa ahubwo yararimbagura. Reka Amerika ifite ibindi birindiro hafi aho ngaho ya Iran ku buryo niba ngombwa ko Iran yorohereza abasirikare ndetse n'igisirikare cya gikomeye cyo mu kirere bundi rimbagure ibyo birindiro byose bya Amerika biri hafi aho. Ngaye ngo korera bisa nkaho biteye ubwoba, benshi bazuka intambara izangira, gusa nanjye byanyobeye. Kora subscribe, like ndetse na comment.